Yeah, hello. Good evening. Hope everybody's doing good out there. Just messing around, man. And always wanted to give a shout out to everybody back home, Samoa, to my family, but also a special shout out to my people of my village, Fagatogo. Ia manuia ngaluenga le vaiaso. Fiel meo teru ia Fagatogo ia. Teu lava oi il mede. Vai mede kuete. Kuete le lokore rom kiafu. Ia ngā ko ngoi ke oi kako. Ai usuma ka ko pise mo vaiaso. Oia ue la upele va a pele. Olea e o so manatu. Olea to e fo ia. Ai ava dia e olo suava. Afai e te fia tofo. Su e mai a ui Fagatogo. Le ISEULA e tau, le ISEULA e sauia. Saula yo mau faiva, ma le fia. Le ISEULA e tau, le ISEULA e sauia. Saula yo mau faiva, ma le fia. ISEULA e wane inga ua e masani I mea te tele. Ole mua ole mea e te whea au le whai uso tu mau pe o tai whea au whatamali iso se mea. ISEULA e awane inga ua e masani I mea te tele. Ole mua ole mea e te whea au le whai uso e tu mau pe o tai whea au whatamali iso se mea. Manuia ngaluenga le vaiaso. Okay, yeah, God bless.